ngeke ungitshela ukuthi you understand uchamile ngisho awungihlanyeli ke Tony Uchamile. awungihlanyeli Wena girl saba ne-agreement. Wo. angeke ungibiza ngomahosha Abuti wayidumela taba ya one night stand uri kaneti uyenzi uyavuma Ngisho ngizama uku-explain. yes explainele ke Usisafika lana sangena. yes Masingena la endlini ngamtshela mina. Sisi nginomfazi nginomntwana. Yabo? And mina lento esiyenzayo nawe i-one night stand. Sishiya lapha wavuma. and I've asked condom kuyi azange sayikhipha Umfazi ngasebenzisa amakhondomu. unomfazi usebenzisa makhona ungiletheleni la kunomfazi wakho khona ungiletheleni la kunomfazi wakho Usiqedile lento le. okay try isetela ngathi umyeni abuti so what's up tag Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Wena Uikwashiyami. I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josephbiscop.co.za. So guys, today we are here for Osisne. Osisne or it happened. Unona lele tsatlena anwele atamali kai ona yaban totally one night stand. After more azang bahlola babonana yena le kai. So Osisne tama o what's making lang no. O pregnant and esala saboni kai because of after tsatleo azanga bua le kai. So rona re le batho ba Joseph Bioscope re ile ga mo searchela ga make sure ga mthola kai o itse keng guys e re ke tsamayeng ke tla gutla le Osisne Themba ke utlwa go re tshwaretseng yes baby my sis kunjani ngiyaphila unjani sisi nami ngiyaphila sisi wami nje bengisacela nje ukuthi uchazisela ama viewers ukuthi wena kahle wawubhalele iJoseph Bioscope ufuna ukuthi nje sikuncede ngani nje yes okay igama lami uSinethemba yes there was this day ngadibana no guy besemabhiyeni yes so sathi masemabhiyeni kwenzeka ke sahamba sonke sathi masihamba naya kuphi no guy manamba lo ngibo guy sathi masifika kibo guy salala ke it was one night stand so after that after 2 weeks I started feeling weird. I started feeling as I can so I took a pregnancy test. I found out that I'm pregnant and he was shuthi kahle beningasebenzisanga protection nje nishaye nje yeah no we didn't use it okay no yes okay. So I want you to help me because if I'm calling the guy he's not picking up my calls so I want you to help me talk to him. So when I see let me ask you this before ulo have like whatsoever yetsa the one night stand and stuff no sna motho bophelong ba hao ka ntle ho kae I did have someone, but I know the person who I slept with without condom. It's him. Uyangithi angithi phela guys hanga batho etsa nthotse wrong akere asifuna ukuthi siyotshela ubhuti sithi hey usipatisile and stuff kanti uyabona so ke wazama ukumfonela noma nike nathatha ama number noma you didn't kuvesane nje wathi nje after lapho vele we did text numbers because I tried to call him. He's not picking up my calls. I don't know whether it was the wrong numbers or what. Oh kanjani bese udakiwe nkosi yami savani ihlele bathi 9 wena wabhala 7 yes we drank ngiyakinga nesisi wami so ke awuthukanga nkosi yami soloko nje kumntana we one night stand siziyela nkosi yami ngoba kuyenzeka vela akusiyiphutha anyway yeah it's you I don't wanna lie to you but yeah but maybe uzongimamela I don't know so guys re yang ha gaya ne no ke tsamale o siri yang kwena go molata so yes akunankinga ke sisi mina ngiyakunceda siyakunceda nje siJoseph Bioscope uthi nje simake sure ukuthi lo mntana wakho ukhula anobaba baka ngathi nje akusumntana nami lo nje ngimfuni yo that's what never happen so thusane okay. We will help you so he kimo yeah it's here yeah because of ngimbona ngeaddress guys so yes angazi ukuthi mele kulide mina okusisi inkosi yami let's go okay lovers awufuni ukuyenza ntwana yami shosho yaza amajida nokuba hlupha sometimes Gogo leka ya buti Yeah right yeah ngiright then wena uhlekani manje lo ngilethela ama camera kwami wena ngifakela amehlo pheke yini manje into ozenzayo ukhulumani pick up my calls I'm here to talk to you pick up ama calls wakho one for in
Abuti ke kopa o mamele ausi he hobane ke yona ke go tletse tlo jwetsa something ne ke kopa o mamele ene ke a tseba ha o qala mo kopana ke la B2 la pele ne la one night stand and no ke la B2 mo kopana utshele kanjalo yena Yes, thole. watshele kanjalo wena bazongilethela abajitha ngamakhamera kenzakalani lana abona vosa amakhamera yini manje Imamela sikhulume nawe. oh kanti uyamazi futhi no lovers kahle kahle silethe esiyenze okay sisikhuluma indaba yakho kenzakalani Since leyala ngasalala soyithutha misibuye etshwaleni. I'm pregnant. I'm pregnant. Since ngaleli langa leli asibuye etshwaleni. prekiso bani mama Uwe. ngelanga eli1 sahlala hayi futhi nawe Yeah, imnandi angishizwile. awazongitshela wena azongitshela wena uhlala etshwaleni namhlanje sengumntana nami Uzomondla ke uthanda ungathandi owakho ngiyakutshela uzomondla ke lo muntu. so futhi wena kahle kahle uthi kupheka ngelanga eli1 kahle kahle kuphekwa ngamalanga angaki mele kuthathe 5 days kuze umuntu abesiphala kazi zakubekele something yeah lo girl lo hlala setshwaleni so impilo yakhe le yabo so ayeke nje ngelanga eli1 na so okay eating booze futhi wami wena the time uyetsa one night stand lena wena sebuphilo ba unoqala wena mina bengiqala ngaye yeah Wenzani usebenzisile icondom? uthi impilo yakhe uyisebenzisile Nakho ke and uzomondla ke uzomondla otherwise ke zokulandela amaphoyisa. kona kahle ngihlanyela ne mina kahle ngihlanyela wena Ngithi ne beyimnandi angisho beyimnandi leyalanga uyihle beyimnandi beyimnandi angisho usikemushapa phela abuthi angeke miyekeleni angishaye ngiyabona ukuthi le ngamodla kanjani mntana umuntu onje uthi uzwenzani okay sisili give uthi uzwenzani futhi hayi wena sisingazonginyela wena bazongijwayela amasimba wena from nini uzokwenza from nini yani from nini waphrekiswa yimi ngayi1 nje sahlala beyimnandi siphuza amasabani beyimnandi siphuza amasabani okay ningalwini beyimnandi siphuza amasabani oh beniphuza amasaba yeah sadlana wena. la Yo. ngiyokubonisa nekamera lakhe sadlana la ekamereni lakho ungazongitshela umntana wakho lo uzomondla ke ungazongenza ngathi mina uzoma lalela yo asiphumi nix asiphumi nix because abanginika ama number wrong angisho anganginika ama number wrong angeke nake boss kangula wo we're not going aphumani iyangizolandela wayimele phumani siphume wayimele siphume ubenisala asiphumeni ke asiphumeni a re tsweng ha buti bana re ntsha ska dikatse jwale and how right bana buti ko paretleng ka how aziphethe kenzakalani bekele story wena sister ne yeah usisi savumelana mina naye ngamtshela girl mina uyangazi ngihlombile nginomfazi nginomntwana and then uma vele uyazi sponsor sakhe lesi isponsor sakhe siphi uyazi sponsor sakhe lesi sisi sponsor sakhe siphi sona wena isponsor ngiyasebenza uyazi ukuthi vele sponsor isponsor ungahosh sangena uyasebenza yabo oh so usho ukuthi umsebenzi right angithi sponsor ufuna ukungibiza ngani ufuna ukungibiza ngomahosha wena girl sabane agreement wo angeke ungibiza ngomahosha wayisebenzisa icondom that day no akasho lesho mamelang asilungiseni buti wena you have to tshwantse o dumela ne vele mamela ntho tlo botsa yona ke kopa mmamele re bua hantle se ka batho ba baholo ba phodileng ane hobane ha ntse re ngangisana so re tlotsa lerata le bona bo makhe ba o shebile jwang abuti wa idumela taba ya one night stand re ka nnete o yentse o ya vuma ngisho ngizama uexplain yes explain like usisafika lana sangena yes masingena la endlini ngamtshela mina sisi nginomfazi nginomntwana yabo and mina lento esiyenzayo nawe i-one night stand sishiya lapha wavuma yabo sishiya lapho asiqhubeki usebenzisa icondom wena stand ke leyo ngeke ungitshela ukuthi you understand uchamile ngisho awungihlanyeli ke tonto awungihlanyeli ngithe kusesi mina mangimtshela girl ne ngathi lalela la mama siyavumelana into eyi-one straight and ekhumbula manje sidakwe nokudakwa yabo sidakwe nokudakwa so angiboni kenzakalani yabo sangena lana sashaya ube khona ikhondom rayiseka angisakhumbuli manje nakhona ayeke ungitshele ngento last week wena ukuthi namhlanje pregnant last week so pregnant last 6 weeks after last week no it's been 2 weeks not last week abuti it's been 2 weeks jale ake o tshela tswena abuti wena o qhamile and then now utlwa ha o hopole hore ska ha o qhamile so ha o hopole o use condom ha wa use mara he o se go qhamile asenze kanje asisolve so le ndaba yabo ngakayi kude asenze so ngicela yona sisingisho ukuthi umntanami lo
ngisho ukuthi mntanami mina ngifuna ukulwa nawe angifuni uxabana nawe ngicela udlalele ngidlalele uzongitshela makuza umntwana bona umntwana ungitshele ngizozo so ngicela ukubuza ke hawuri ucela aze ha una le ngwana lo mntana lo ha sa mo prekile o tlo maintainwa ke manga thuswe ke mang hoba nona like maqeda ukuteta sisi lale maqeda ukuteta kanti wena ufuna ukuthatha ama responsibilities baba ngisho ngizwe ukuthi ngithini ngithi mina maqeda ukuteta maba umntana wami sizoyenza ama DNA test maba wami ngizobuthatha hayi sokunceda thina siyijozi bioscope nathi free ayishaka mkhiphi le day azoteta wena sisi mawuteta uze la so yenza i-DNA test if awufunekela and wangicontact ne wangicontact ama cravings wami wakabani kanti hayi bokuzobona ama cravings mele ngiye clinic ngihambe ngani if ukuthola ukuthi umntana wakho ke hayo leyo period of sisi ngiyenzeni sisi ongitshelela unathembu uyangihlanyela wena ongitshelela ngiyahlanyela ayingakho amajidolele nawo sisi ngoba silibana bayikazi ngoba silibana bayikazi ngilale naye that day mara uqethe ngoba lala bathi baba nginomuntu hayi ukuthi ngihambe ngilala shuthi ngihambe ngilala mina ngumakhoshi ufuna ukuthi ngihambe ngilala ngeke yini lo ukudla ama-outwork awambheji manje ubone mina ngoba ngispana sharp ngigrand sayabona ngathi ngithathisa ijazi oh manje sisi utake i-advantage wena ukuthi uyabheja ngihamba ngibhejanga nokubheja nge-20 randi nge-20 okay sithi ngibuze ke siswami ngidla ini ngoba uthenge ne-BA1 ngidla ini lapha sisi ngicela ukubuza ke abuthi kupa mobuthi jwale wena wayetsahala ska ha o rake o rekile le BA1 no saqali because of what abuthi utshwara di one night stand no I don't angihambi ngithatha ama one night stand angangibizi ngomakhoshi so okay batho ba ha or motho o mo date like ska ukuphi 20 rand ne BA1 unobatlile gore abuthi o rekile BA1 no just like him we were just flirting mina naye sahamba kanjalo so motho ha o reng ska ha o le pregnant uzo understand imali iphi understand ukuthi pregnant somunye umfazi enye indoda iphi imali unemali wena unemali uyithathaphi oho ngiyoda kusalayo mina ke uzomaintaina le okay phuza la mfazi wakho uzokunikeza imali la kwakho uzobona ubona ufuna sibe right mina nawe khipha umfazi wami khipha umntana wami kulento bafuna mina nawe sibe right simkhiphe lela langa ngakutshela ukuthi ngumfazi nomntwana okay yeah now we abuthi kupa ubuthi ke kupa ubuthi ere ke botsa abuthi ka go wena o na le msadi le ngwana nthwene yo yetsa go o cheat ke eng ha wa thaba relationshiping ya hawo mana sikucheat lento le wona stand yazi wonke umsitha makaphunyukela kuchi this is cheating guys cheating come cheating this is cheating oh sisi wo liwela wait usile lo how no sisi I'm coming back to you again mamela aus liwena uri ke cheating akere why wena no cheatela motho wa batho I mean we don't have something serious I'm not married maka kuyagulwa emhlabeni angithi kuyagula mara lo umuntu wakho uyazi ukuthi ulala namanye amadoda bese uthi obvious akazi ijwayele ini wena kushuthi nawe kushuthi puti ke mistake niyenze njani uthini ke mistake le utsenzeni awuqedile musu ufuna ngiphinde futhi angeke le period le uthi ngiyenzeni mina ngithatha phi imali yokuthi lalelani ke puti no sis nithu ningarasa na yenzani ngizonitshela anthwele yenze ngirong lithu wena uhlaza lenyalo la hawo ebohloko ka gona le ngwane bile ona le mosadi and a ke tsebe o bile wa nka dikano I don't know because of akere ba re whatsoever ke understand ebile o siki yo walla my sis le wena boyfriend ha wa ke tsebe maybe tla dumela ba step father or stuff mara ha ona machacha di mistake ra di etsa kaofela ona motho perfect a re ngo perfect aka emisa letso guys so o sina ke pa o tlo jotsa ntho iwanane a ke tsebe he e tlamele re emele ngwana he a hlae jale abuti go ka senke responsibilities lo nge so tsebe go ngwana hantle kwa hawo mako wami ngizomthatha responsibility yeah mako wami uthini ngalesikhathi lesi 9 months uthini uzodwadla ke uzodwadla ngizoza la ngisho nomuntu ngizoza la ngizolanda imali yokugibela ngiyeza emntwini wakho mina ngiyeza emntwini wakho angazi uzoyenza ngiyeza emntwini wakho mina plan uzoza ngiyeza emntwini wakho na angazi uzoza nawe mara lo mntana lo uzomondla ngiyakutshela ke ngiyobamba I stop fighting cela ngwetsa ntho tse jwalo ene kopa ska tshwara o subana tlo limatsa ngwana ha o ka maleng ngibambi na abusive ake ke botse wena no expectileng hane o kena betheng o sa sebedise condom no expectile go etsa hale jwang hobane ke a utlwa re taba ha o le motho wa yona ha isira so bana la nyala so tshong wena hantlantlo no batla ho prekela kae vele like no kusisuke emasuke eTavel soyi2 yonke into vele bephuthume and bekungabo 2 ekseni bengekho la singathenga khona condom bengena condom that's why ngisala ama shop bewavali yes abutulana no sinadi condom without a condom and I've asked condom kuyi azange azayikhipha ngumfazi ngasebenzisa ama condom unomfazi usebenzisa ama condom ungiletheleni la kunomfazi wakho khona ungiletheleni la kunomfazi wakho ngiqedile lento le okay try kitsetela ngathi
Abuti so what's up? Ngikhinga. Yabo ngibheke ngibhekisa ngabantu. Yithi ngilethele mina la. Oh, lisikala nang. Tech. Batho ngabuti. Uzomandla lo mntwana. Sisi ha re tlo ba ne tlabe le lematsane. Re tlabe le re lematsane ha ona ntho re ka etsang taba. O ska lla ke re kitse o ska nne o lla. Re tla thusa mo re kgonang o thusa re le batho ba Jozi Bioscope bana ke re tlile re tsa thuso. Re tla o thusa for yona di months tseo re kgone mo re o thuse mo re kgonang ane. O ska lla ne. A ke wa se ba batho ba condition ha wa se tshwantse ba ne ba lo ntse ba ne ba etseng. O ska lla my love ane. Di mistake ra di etsa kaofela ha o motho wa pele wa etsa one night stand and o ka se be motho wa o qetela ne. So yeah, don't even blame yourself ka whatever happened, okay? So yes, hey. Guys, la bona ke re ke mo OC ke yo le abuti rile re rataya o etsa eng? Abuti ha ba tlo mamela ha ba tlo etsang. Re tla be re emele ngwana a hlaye after mo ho etsa le bo DNA and stuff. But rona he re le batho ba Jozi Bioscope re tla thusa OC mo re kgonang mo thusa because of eventually o kopile thuso o rona ka abuti. Wa itse king guys, I'll see you in the next episode. If you wanna feel ka rona le mathata ka relationship ya hao kapa ona le crush blue o mo ska le balong inbox la ko jozibioscope.co.za. Yes babe, I'll see you in the next episode. Thanks my love and stop crying, okay?